Ko te reihi, tahirau toru te kaumawhetu, ngā wāhine te kaumaiwa tau me raro iho te pakeke taki ono 500 mita, ko te whiringa whānui tua waru tēnei. Aratua tahi, Waka Tipu High School, Napier Girls High School kei te Aratua Rua, te Whatatau o Pūtauaki, Gisborne Girls High School, te Wharekura o Mauao, Rotorua Girls High School me Whanganui City College kei te Aratua Whitu. Oh, we have a green flag e te whānau I tēnei te reihi, tahirau toru te kaumawhetu. Te Aratua Rua right on that line. Napier Girls High School, ngā ahukura. Aratua Rua tonu. Aria, ala Māreikura, Morgan, Peyton, Pōmana me Peyton Tuala Whata. In lane 2, Muri Tata ko te Aratua tahu pea. Te Aratua Rima hoki ke waho rā te wharekura o Mauao. Stallions. Stallions. Ara ko Nalania, Skylar, te Aiorangi, te Amorangi, Turuhira me Waiariki. Engari, kei roto nei te Aratua Rua, Napier Girls High School. Here we go, angling into the turn. Ooh. Tight turn in their lane 2. Ooh, lane 1. Lane 1 though, kissing the boy. Lane 2 managed to keep their boat speed up. Kari tino heke. Lane 1 not too far behind. Waka Tipu High School, Dakota, Whira Holly, Isla, Molly. Kei tō rātou kapa. Ooh, can see the lane 1 pushing. Can they catch up? Lane 1 there, Waka Tipu High School. Gunning it home for that second place. Gisborne Girls me te wharekura o Mauao pe pakangana mo te tūranga tua toru. Lane 2 here, trying to hold them off as much as they can. Convincing win though. Kei roto rā, Napier Girls High School. Ara, kei muri nei, ko te Aratua tahi, Waka Tipu High School, Waka Tipu Whai. I think lane 5 coming in third. Ai, te wharekura o Mauao, Stallions. Tiziro ki te tepa, te tana hoi. Oh, never seen that one before. Looking after her pedal, I see. Only on one side though. Different techniques. You can see how much of a difference one turn can make in a race. Ara, Napier Girls High School took that advantage. Make the most of their turn. Anei ngā whakaputanga āwā, Napier Girls High School, ahukura te ingoa, 2 minutes 42. Tuarua, Waka Tipu High School, whai te ingoa tō rātou kapa, 2 minutes 52. Wharekura o Mauao, Stallions, 2 minutes 58. Akene pēr ko Napier Girls High School.
tētai o ngā wā tino tere.